Kurobosongo goika moja na kurosugusu goika iriani amoneze engima ano ka okonyora amangana amaya ayabene kurwa abagusi Global Radio engata ya mwanyagetingerega amato tukumanye Mwanchwa umuriria we TV ya AGR ndengenga byole andonsi asole niho cyabere cinsa cyo kubaletera amangana amaya asenchire bwikirano buna atikire aiga semese to bunalia litukeli galia lere menisiko yorongoro gusi kolene litangani tonyole amangana yo asenchira ayo bwenge omugiro wabanyagetali otuguteirwale ase county ya Kericho na ebunge ye senate niko ebwenderete ebunwe na gutuguterwala sengencho ya sinyirwe mirimo yabo abamenyi be ebunge ya Limuru batebire na omusacho yomo kumuita mukaye goikogo kwa igoro yobukima mangana yo asenchira yobukirano Amarietane Dennis Zadok magaga yebunge ye senate kwiranira ebikaro byabo asentunda ya 11 gukwanira igoro yobubagibwe nibo gucyase ci county chonsi aiga Kenya bono abamenyi be ebunge ya Limuru imeye county ya Kiambu batebire ngati babwati ogwegenwa ne bunge ye senate aiga Kenya bakokwana nabalikia mangana lituko lyalera abamenyi abo nigo batebasi yekire bunge ye senate nigeborete ebunwe na gutuguterwale asengencho nigo yasinyirwa kora emremo yabo. Tumeona masenators watarudia vile tu wamekuwa wakikaa, hiyo vikao imepita vikao kama 10, itakuwa hivyo tu, itakuwa ni marudio hiyo tu. Hata tunaomba ikifika wakati wa referendum wa Kenya wapitishe hii Senate itolewe kabisa, ifunje, sababu inatumia pesa ya raia na haisaidii wa Kenya. Sababu hiyo pesa, hiyo formula tunasema one man one vote one shilling ndio ifike mashinani, resources iwe fairly distributed. Senata wengi wanatafuta kusimama viti za governor katika makaunti ambao wametoka, na saa hii wanataka kufungia pesa kule ili magavana waonekane wafanyi kazi. Na unaona magavana wamesema watafunga, ndio waanze kusema wale watu ndio si wazuri, hawajali maisha ya watu wengine, na kwa hivyo hawatakiwi wachaguliwe. Nataka kuambia wananchi, muangalie Senate kwanza kabla hujaangalia governor. Kama governor hana pesa, hawezi gawa pesa. Kama Senate ndio imekalia pesa, wao wakija tutawakumbusha wananchi ya kwamba nyinyi ndio mlifanya tusipate pesa na wananchi wakapata tabu. Abarimu kurwase kisukuru cy'abantu nyene ase county ya Mombasa ligo babulire murayibwense aiga Kenya Uhuru Kenyatta kwagereria okwigura gwe kisukuru elio abana bayirana ase kisukuru elikonyora amasomo aiga Kenya bakukwana nabalike amangana abarimu abo nigo bateba semetinye 5 nomo ya etriti banya konyora engere yabo yakira umutinyi na kubolia omurayibwense kwagereria kwigura kisukuru elio kubakonya ajamagaga y'umuwaziri w'ikisemi aiga Kenya Professor Echochi Mahoa watebanga kisukuru niko kira kikuigurwa kakende yonsi kurubona. Asante sana, naitwa Phoebe, ni mwalimu mkaaji wa Changamwe. Hali imekuwa ni ngumu sana kwa walimu wa shule za kibinafsi, na walimu wamekosa ajira na pamoja na familia yao, na ukiangalia hata hali ya wanafunzi inakuwa ni hali ya shida. Wanafunzi wanatamani warudi shuleni, walimu wanatamani warudi shuleni, lakini hali ya COVID-19 haijaturuhusu. Kwa hivyo kama vile ilivyotangazwa kwamba walimu wanasema kwamba kama ni kufunguliwa kwa shule basi ikuwe ni kesho, na kama ni kesho iwe hali zote zimeangaliwa na tuko tayari kurudi kazini. Kwanza napenda pia vile kutilia mkazo ya kwamba shule zifunguliwe, kwa sababu wanafunzi wenyewe tunapokutana nao wanatuhimiza shule zifunguliwe. Shule zifunguliwe kwa sababu mambo yanaharibika ndani ya mtaa. Na pia vile tungependa kuhimiza serikali ione kwamba hii mambo ya siasa ambayo zinaendelea zisimamishwe, kwa sababu tuna jukumu zito la kuweza kurekebisha mambo yetu ya elimu kwa wakati huu ambao tuko nao. Waache hii maneno ya siasa na waangalie ni vipi watasaidia walimu na shule ili ziweze kurudi katika hali yake zamani, na hii itahitaji resources nyingi. Abasae kurwase county ya Nandi
nigo baimokirie egetambukiro na wanza gusimeka emete ase chipara chigotoka ase SMAyo anene na deals bagukwana na balikia mangana basabu nigo bagoteba nigo berwete gusimeka emete yo ase ngecho chigari chinyinge chabere chigosiria uboroso na kogwa imeye chingoro chigotoka SMAyo na gotebanga emete ibasimekire anene chigotanga chigari ekero chiasirio uboroso kugwase chingoro chigotoka SMAyo in one way or another by contributing these trees that we've planted today. Amakumia no moichano na mayanda nigo abwatete abamenyi be bunge ya emuhaya na vaholo magega yomosacha oyomo kumuita mukaye wetera ubukombe weikogogwa kolengana no mwana wa abaibuli abo nigo atebya abaliki bamangana inga iseniga igete ase enka yabo na gusaba umurugi oye ubukima ase chintunda ibere na magega yaye muchando ukoimuka abo asairete getambukiro gyo kumuke bukombe na kumuhaka mungiro ye goika ugogwa Hili si jambo la kawaida kwa ajili mara kwa mara hatujawahi kusikia kukorofishana kukiwako kati ya dada yetu na shemegi yetu, lakini hali ya vinywaji na nini vile tunasikia alikuwa amelewa na akaja akapewa chakula ili akasema hajakula na hali amekula. Kwa hivyo nafikiri ni hiyo imachangia mpaka kifo chake kimefanya nini abamenyi be county ya Kericho mbarine sababu yo kugoka igemagaga yabanyagetari abo konyora babangire guchaka umugiro litukuri Jumaine gotenenia umugiro oyo asirituko eliga ya Jumaine bagukwana na balikia mangana abanyagetari abo nigo batebanga nigo bemukire getambukiro kyo gotenenia umugiro oyo magaga yo kuiwana no goteneneri we county ya Kericho abo ase batebanga bono abanyagetari bali babwerete gukiriwa ebirogo bakeriwe. So generally, we are happy that the county has taken its time to work on the demands that doctors wanted, such that in a record 2 weeks, we can see a result of most of the things, and even the interviews of these particular doctors who are on cooperative positions are ongoing from today. So based on this particular MOU, we believe that the things that we have signed are going to be implemented within a period of between today and by end of November. Ile ilani walikuwa wametoa tunashukuru wameitoa na wataendelea na mgomo. Omwanchwa omuriria we TV ya AGR nyuma ntara ya kora amangana amayabu na tekasa mesitu yelituko lya lero nigongo cyako mwa libaga Videlis Omingo mochoge libaga hilio atumanye amange kurwasibiro bichi gosoli na abagosolia. Yamono oyomindo Denis Zadoka sokungania SMS yebro byechigosoli amona babasuri Samaritan Fidelis Omingo mochokera bukondoka umwana bwabagetutu kirango chaka ya masejemo imeyense ya Kenya kitukuligilia buna nigo ebro gose anigo ebini boro bwa corona gose COVID-19 abigenda tokea na mono imeyense ya Kenya chinga kya bachoteli benko yona boiga baki ko imeyense ya Kenya waligiretie wizara etenede chigosoli imeyense ya Kenya yetenera mona ambassador Amina Mohamed osanya ko bakora chigosoli imeyense ya Kenya achinga kye chongo myekuka ase ensemo ya Bongereza asengucho kumanya aba akinko yobabere abakanyora enengana kurwa ase chigosori echo chogwaka enko yobotangani ni akoro kuna gosoyo kabere ni akoro kuna Lionel Messi ase omotangani yokanyora enengana ne kegima ngucho kumanya eketokumerana ase raundi ya kabere ase biro bye chigosori amo naba basakuma igoro kurwa samangana majanya ko bakagwateka una omontoyo muninganya ko bakagokorwa kurwa ase endagara eyokoro kuna obokuma Zadak Denis Tomanyingo. Asante sana Videlis Omingo mochoge asogotumanye amange kurwase ebirugo byechigosoli na abogosolia wikirabo mwancho motegereri nongo yabutolera mangana amayabu na ateka asemesitu yoguralia asenchire wikira nuri tukeliga lya lero wika abo ankyo
gentona gusabe genda ase pattern erensaiga erikirenga subscribe elino yekune obe subscribe yani chirende gukwabeiro mugwatani oito eyamo ase eyamo ekrotokoleta mugana maya nigo okunyanyora andonsi ase oberete oyolenge magagaye kamera ko enekinga amangana maya gugochirara senchira enkirano nigo akurukunga Edwin Mukaya inse yoboteneli wa Jeremiah Orina Ontiri nigo gukokaneria obotekereri obuya amono bwegererio buya imeye TV ya AJR Marietane nigo nkuru kwa Zadok Dennis nigo kubokaneria amaya mbyamano ayunaro amaya atekire ntogendere gukumanyia amange kurwa AJR ekeumbu kyomugusi Global Radio, Massemiri.